Embajada Indonesia e Timor-Leste organiza Wonderful Indonesia, lihusi atividade Bazar Kala no Cultura Indonesia. Atividade Wonderful Indonesia tinangne konsentra iha Parque Timor Plaza dili sabdu loron ronulu racing hito fulang Novembro tina rihon rua ronulu racing ida hahutu kuhat lorai. Iha presenta kultura Indonesia mosu performa kultura Batak Bali Kalimantan NTT Aceh no husi estudante Timor-Wang ne betuir formação iha pusat budaya Indonesia dili. Representa comunitas Flomobora NTT e me senti contente pela presenta dança cultura e evento ne. Representante husi komunitas Flomobora iha Timor-Leste, ami Flomobora ne mai husi be provinsi Nusa Tenggara Timur. Hau contente tebes bele presenta bele tuir iha acara Wonderful Indonesia nia. Hansa itahatene katak durante tinan ida nyalaran itaha suruh be problema be pandemia Covid namun ba tinan tinan idane bele celebra vali acara idane tentu ami be komunitas Indonesia maka iha Timor-Leste ami kontente tebes bele tuir partisipa ya acara idane. Além dene representante Dharma Wanita Kaberi Nelly Moninga espera li husi evento ne bela meti liutang a relação familia entre nação rua. Pastinya harapan kita karena kita tetap bersaudara ya. Semoga kita tetap saling bisa menjalin kerjasama yang lebih baik untuk kemajuan dua negara ya, Indonesia dan Timor-Leste, dan semoga WNI yang ada di Timor-Leste juga bisa bersama-sama memberikan kontribusi yang bisa membangun dan memajukan juga saudara-saudara yang ada di Timor-Leste. Lihusi performa cultura música no culinária Indonesia, belhameti liutang relação no amizade entre Timor-Leste e Indonesia. Reportagem Zermandina Saber, Dircia Reojo, Televisão Timor Post.